Evo ga, danas sređujemo motore za zime. Spremamo. Imamo BMW-a, Triumfa, svega. Samo nam Mirso fali. I kava. Kako ćemo bez njega, ne znam. Ma i kava, ali za pranje bi nam trebalo. Nećemo ni upola ko što on opere, ali potrudit ćemo se. Nećemo, hajde, potrudit ćemo se. A on će gledat sigurno i zamjerke davati. Sad se sigurno većina pita ko je Mirso. Mirso je naš drug koji ima kanal Bosnija Moto Trips, a na tom kanalu ima jedan video o detajlingu. Mirso se inače bavi detajlingom godinama i on je zaslužan za ovaj naš poduhvat. Naučio nas je i opremio nas je ovim hemijama nekim koje su potrebne da bi to bilo, ajde da kažemo, profesionalno. Međutim, mi imamo neke osnovne stvari, mi smo još početnici, ali tručemo se da primijenimo pravila neka, pa tako ide prvo prskanje ovim kočkemijem felgi, pa sapiranje felgi, pa onda ide sapiranje cijelog motora, pa onda ide pranje aktivnom pjenom, gdje se nanese aktivna pjena na motor, pa odstoji malo, pa onda sapiranje, onda ima neki specijalni šampon, opet po Mirsinoj preporuci. Sva ova hemija ima nabrojana na njegovom kanalu i u njegovom videu, pa je neću ponavljati jer ne znam pola tih imena, to je on nama sve donio tu hemiju. Kad se tim šamponom specijalnim to opere, naravno pri pranju, ima jedna rukavica za gornji dio, druga za donji dio, ne smiju se miješat, moraju se sapirat, ma to je, od toga su ljudi napravili nauku, a Mirso je dio te nauke prenio na nas. I kad se sve to završi i opere, onda ide cickanje, lickanje, onda idu neki usjajivači, neke za plastike, za sjedišta, za ovo, za ono. Sad, većinu toga sam ja imao, Samir je donio nešto što je on imao, tako da ćemo Mirsi pokazati rezultate našeg rada i nadat se da neće biti grub prema nama. Ipak smo mi početnici, ali mislim da smo fino sredili motore. Sad, hoće li oni prezimiti takvi, ne znam, mi se nadamo da ćemo se još provozati dok je ovog lijepog vremena, a i ako bude, ako pazit ćemo da ih ne uprljamo, i ako ih uprljamo, hajde, možemo mi ponoviti ovo, bitno je da smo mi proveli lijepo dan, družiti se s motorima, do duše danas nismo vozili, ali moramo njima mi vratiti ono što oni nama pružaju danima i mjesecima, pa ih malo uglancat, sredit. Nažalost, na sreću, meni se baterija od kamere potrošila, a možda bi bilo i dosadno gledat cijeli ovaj proces. Dugo traje, a zato ću vam pokazat rezultate na kraju kako je ovo sve ispalo. Mi smo zadovoljni pravo, ali evo sačekat ćemo i komentare. Kako su uglancani? Hoćeš li ove plastike snimati? Ovim. Pa ne znam, ja sam mazao plastike. Već onim Mirsinim. Aha, okej. Jao, što se sjaji, ne da se gledat u njega. Da sunce izađe, zabljesnulo bi me ko gledalo, Kako je Mirso gume oprao, a mi nismo. I tu će dati odmah prvo. Slušaj, naće Mirso manu, nema tu. Mirso će manu naći, ali mislim da će biti pošteni, da će reći super ste uradili. Dobro, bar smo se potrudili. Da, tu, kje si ovu... Šta sam nekim radio? Mogu je plastiti. Kad on vidi šta smo mi koristili,
usivač industrijski za puhanje, puhač lišća, svu ovu hemiju ovdje, plus Samirovu hemiju, ovo Mirso ne znaš. Mirso ne zna za ovu hemiju. Ovo je samo za plastiku. Malo. Ima još, gdje je ona još? I ova, vidi ovo, glicerin, ovo je za kedere, evo, nemamo kedera. Šta je ovo? Kokpit, spužva. Pa za kožu. Raja, vidimo se na cesti, ako nas prepoznate, sad na motori blješte. A Mirso, druže, hvala ti, nemoj nam šta zamjeriti.